Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa akin siguro niyo si Abdul Mukit Haji Zaman Muhammad No. Ay subject naman to na Islamic values. Ay maanan yan sa maranaw na sudadabiyatan akai Islami. Ay kabaloy apaganaya bandingan taniman to na so kaya pangadno Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa al-Khaliq. Sekanian imiyangan. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-Khaliq. So Allah subhanahu wa ta'ala naskanian ni miyangan. Huwa al-Khaliq. Sekanian imiyangan. So Allah subhanahu wa ta'ala na inad na kunyan, inad kanyan, inad tanunyan langon. Sa den apedian amyangan kaskaniyang bu aisa imyangan. Kailay tanoso langit aguso lupa naskanian langon imyansan aguso mapapadalmon inad niyan so langit nap kailay tanoron so aluman kailay tanoron so ulan kailay tanoron so bitoon kailay tanoron sugabon nalangon na nan ap kailay tano sa langit na so Allah subhanahu wa ta'ala imyad nun. Ikadwa na inad niyan sulupa sumambu sulupa na kailay tanoron so mga palaw kailay tanoron pan so mga kayo kailay tanarumpan sa mga ragat. Kailay tanarumpan apad sa mga pangangayaman. Nalangon din ap kailay tano sa giyang kaiyalo pa, nalangon sa Allah subhanahu wa ta'ala imiyad nun. So Allah subhanahu wa ta'ala na inad niyan so langon ap kailay tano sa giyang kaiya dunia. Kailay yung mga matatano na so Allah langon imiyad nun. Agu inad niyang pan suditan o kailay. Aya ibarat yan na sa mga jin, agu sa mga malaika. Di tanuanan kailay na so pan so Allah miyangad nun. Antay miyangad din? Mapia. Antay miyad nrakan. Mapia. Antay miyad nrak tanulangon? Niya kapia-pia. Antay miya din si iko langit. Miya kapia-pia. Antay miya din si iko lupa. Miya kapia-pia. Betano pakalilipati aso Allah subhanahu wa ta'ala miyangan. Skanyang bu'i miyangan. So Allah subhanahu wa ta'ala. Magididatano. Ayam yangadin na so Allah. Ayam yangadin na so Allah. Ayam yangadin, ayam yangadin, ayam yangadin na so Allah. Biyo ko ni mga bata. Ayam yangadin na so Allah. Ayam yangadin na so Allah. Ayam yangadin, ayam yangadin, ayam yangadin na so Allah. Banyo pakalilipati, aso Allah miyangadin. Syukran. Assalamualaikum.